بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا قرك إنسان حفظا خوش تشتي نباش بكي، تشتيقو گناه بن، تشتيقو حرام بن، تشتيقو مظن بن، قرك يك حفظا خوش وابكي. یک جوا گناه مزن چیا؟ افترایا. وقت انسان مسلمان افترای برای خوی مسلمان بکه، الخوا خوی مسلمان بکه، جزای ویلبا خوده گلکی مزنا. اره سر زمانه سفکا، یعنی ام دولا فلان کس حالو کریه، فلان کس حالو کریه، فلان پیرک حالو یا، فقط یک وانا برحتید بیجه لبلي جزاء وگناه وگلکی مزنا. خود تعالى سورة نور دا دبي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات دبي أو إنساني گو افتراء تاوجنا و پیرک شرفلی عفتلی ناموسلی او انساني گو حیا واشتکی تنا او پیرک گو حیا واشتکی تنا صاف و تمیزن ايغو افتراء تاوج نوا لعنوا في الدنيا والآخرة. دو دنيا دجي والآخرة جي هاتنا لعنت كرن، لعنت لوهات يكرن. يعني إنسانك افتراء باوجه بيركك بگناه يكا معصوم يكا گو تشتكي ولو دوراوه تنا تشت كت و پيست كت و كتولمشت كت حقارت الناموساوت كي خود تعالى دبي او انسان الدنيا يجي والاخرة يجي هاتنا لعنت للمشكرن لعنت خودي يا ملائكة لسروا انسانايا ولهم عذاب عظيم وجوارد اخرة دا عذابك مظنها. وخود تعالى واخي جزاك ولو قوازاني بان الدنيا جزاء في افتراء هوقاسي مظنه تجاري افتراء الإنسان نتكرن. جبرو لو إنسان مسلمان گرک هیاوی جهبه خبردانا گوشدوی درکت گرک هیاوی جو خبردانه هبه. جلو پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دبیا خیر بشتغلا یا جی سکوت بکا، يعني یا تشتی باش بجا یا جی خبر ندا. وقتی گوتا خبر دا حاشا وكا بيسي تديق وقتك تفد دي بهجتي انسان جي وقتك خبرداني نخوش دبيجي وكا جو بهج دوي وري يعني بيسيتي بلاي ناوا توبلمتكي. جولو خود تعالى دبي تشتي فحوش تشتي بيس لناف توبلمي بلا نكن توبلم بلا واتشتا نحسي، يعني وقتك واتشتي بيس ببيزي هيا تشويق چه ببه او انسان جي هره بري خو بده و ريا خراب. جبر له پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي ده حديثك خدا دبه اجتنبوا السبع الموبقات دبه او حفتشتي گويكي دبنا هلاكي مالايكي خرات كن حفظا خو جوابكن حفظ گناه مظنهنا. يعني ايغو پیغمبر ما جمرة لسر هفدي ذكر كرنا حفظ گناه ده بهتر جيانا اما دوه گوتنا خودا بحثا حفظ گناه كريه گوتي اف گناه پر مظنن حفظا خوش و گناه بكن. صحابيا گوتيا يا رسول الله وما هن گوتيا او حفظ گناه مظن چنا، يعني او حفظه گوتا گوتن چنا يا رسول الله، يعني كي جان گناهن؟ پیغمبر علیه السلام گو الشرک بالله گویا پیشی گو یک شریک ارتاقش خوده را چکه. انسان اک وقتی گو شریک ارتاقش خوده را چکه گو حتی ایوالی سریوی سجده دبه و شو برو روژی بگره بوشا، شو برو خیراب که بوشا، چونکه خود تعالی انسان شیان دی دنیای گو عبدیتی جرب که گوی ناس بکی وقتی گو ام ربی خو ناس نکن فیده عمل ما نینا پیشی گو روا ما بهوریا بخوده پیشتی گو ما بهوری بخوده آنی دور امه عمل صالح کن امه تشتی باش کن. demek ki yek günhe mazın çiya
گویک ارتاقش خود را چکی شریکش خود را چکی یاد دوا و السحر گویک سحره چکی تی مزینک چنه با کشا تی مزینک چنه با ملان سختکار و چن بکان نوشته کجمره چکا یا تشته کجمره چکا او جوی تلصم ناجواره چکی و به هر باوجنه چمه اسکیفه باوجنه چمه دیار بکر و سحر و محرا چکن اوانا حرام گناهن يعني وقتی گویک به هر با ملاکی بسیده که مثلا دعاك جمله از بکا یا دعاك المبخوینا یا آیتک قرآن جمله از که او نوشته حالو زرره واتنا اما قلت بولا كان نوشته که که بر او جن میر جف قطب بن آیت اولو تننا تشتی اولو حمس سحرن تشتی پیسن گرک انسان حفظا خوش واتشتا بکی يعني سحر جي يكش گناه مزنه سحر بازي تخوازي برا تشكي تخوازي تبدا تشكرن يعني تشي با كشا مثلا تنوشتا كي دناواي دبركي السحير هيا ويشاخي تجي بي گناهكار دبي وتشكرنا السحر جي گناهكي مزنه گرك انسان مسلمان تنزلي واتشتانكي يعني قو سجل كاخوروني بيا ربي ترى من زلامين بعد لني يا ربي تو إصلاح بك تجير دعاء بك وجوان فيشتا بهتر تأثيرك أما تلمال النفرالتك وتتشي با كشان فيشتا تشتك ويشاو عدلي يعني نا عدلي قالك طريقة خدي بمشني تدائما دعاء بك يعني جن بمير بي بيا ربي تو إصلاح بك تجوير جمرة بسالحيني زارو كاميرا بسالحيني جرى دعاء بك وصبري بكشيني إن شاء الله ويأخذ تعالى مكافاته بيتر ديوا يا دوا يا سيا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إنسان هري إنسان بكجي يعني وازميرم تمزيني شرك تشيبو ميرك شو دمانشا وكشانغو رق 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 تمزين هناك أحمق ناجي قوميرا ميرك والله شو حفت حبسر هفده دانا عردي حلبوكي تکی کشتیه ما تشو حربا کافره تجیرانه خو کشتیه تبرای خو کشتیه تگوندی خو کشتیه تزاروکه مسلمانه کشتنه يعني وچاوا خود تعالى رحمتك تا انسان سوي هشتنا تا انسان بگری هشتنا خل محزون بي حتى قو مبنن درده وي مقتوله خويا شامشتكن نفرال تتكن تا چاوا گهم را داخوا يا خود تعالى دبيكش گنه مزنجي كشتنا انسان آيا مزيد قرآن دا آياتها دبي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها دبي كي انسانا كي بقصتي بكجي وابد الابدي جهنم دمني هاو قاسي جزاء كشتني جزاء كي مزنا بجا يكش گنه مزنجي چيا كشتنا انسان آيا يا دي واكل الربا گو انسان فائز بخن فائجي يكش گنه مزناش گنه كبائرة انسان وقت گو مالي خوا بتجارته زيده بكي اف حلالا خد تعالى دبي واحل الله البيع وحرم الربا خد تعالى دبي الاشفريش حلال كديا فائز حرام كديا چونكي فائز تدبي حقسس قزانج تلمالي 100 ملياري خد دب 100 ملياري دور ده نعيشك چدبي نكارك چدبي تماما خيالي alışverişat ke و بوا انسپل پشتا انسانات ke چت ke خو زنگین دکه اما او زنگینlik geçiciye ويش دستتا چه گرک انسان مسلمان حفظه خوش فائزه بکه واكل مال اليتيم وانسان وقت مال يتيم اجي بخوي او جي گنه مزنا تمزه باوی مر آپی گهدا برازی خوا تمزه چعوه خو بردا مال برازی خوا و مثلا وی زگورت کر میره حتی گو مزن بید مزین گو مال دسته ویدا نمایا خوارنا مال یتیم جی گنه وی گلکی مزنا والتولي يوم الزحف وقت حرب نقبنا مسلمان و کافر دا چه ببه و انسانش حربه براوه اف جيش گنه مزنا ويا سونه جي يا حفتا
وقصف المحسنات المؤمنات الغافلات. چاوك سري دم آيات خواند خود تعالى دبي او انسان گو افتراء تاويج نپيرك معصوم گناحسز پاقش دبي روجا قيامته والدنيا يجي هاتنا لعنة لنمشكرن لعنة لو هات يكرن. پیغمبر عليه السلام جي دبي يكش گناه مزن چيا بيرك كمؤمن به وصاف وتميز به پاقش به هيا وجه تنبه وتي افتراء باوي جيدا افجيش گناه مزنا بجا انسان مسلمان گرك هيا ويجه هبه اف دنيا گيچجيا اف دنياش كسكي رنامنه مزي امرو برو پير دبن جانا هنك قمر آدم دبينن دبيا ماچقات سپي بويا ما قيزي پشتي في ساعتي رشبم نا رو برو بري مال آخرتها گرك عمل مجيل گورا ولو بي چاوا وقتی هم دچنه سفره وقتی گو امیج ورچنه استنبوله امی چند روزا لورمینن 20 روزا ام الگورا 20 روزا حساب خود کنم دومی حقا پرج مرا لازمه حقی بلیتاما حقی چنوهاتنا فلان حتی ام بگن قوناغا خو املو در کورازن امی چاواکن يعني ماليتك جمرة لازمة إنسان جيل في دنيا ميوانا وچه آخرته گوچو تربه گوچو قبره گوچو حشره دیسه چی جره لازمه پره جره لازمن پره دوی در نینن دناف کفنته ده پره نینن قبره ده تتازی اما او عمل گوتر دنیا کریا او لمیجاتا او روجیاتا او صدقیتا او خیرتا او زکاتاتا او قنجیاتا او میوانداریاتا او سفراتا همو اشتر بعملك صالح وبعملك خوش وتبوي عملي تبهوا كفي ويخذ تعالى ويش بدلال مجاتا ده كوشكا ديتا ويش بدلال روجياتا ده بخشكي ديتا وي عملت تفي خي برا وتي عرساش خور الجنة كري ماجوي خوشتر هيا ويجي خذ تعالى متفا هم الدنيا يجي وهم الآخرة يجي مسعود وباختيار بكي خذ تعالى حفظا مج آقر جهنمي بكي أسلافي خوش ورد الشينم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.